Hisemahlweni Monge SABC. Mindyangu yin'wana leyi nga onhakeriwa hi tindlu eJagersfontein hi 2022 va nyikiwe tindlu tintshwa. Tindlu ta vona ti hohlokele loko damu ra mayini wa ndhawu liya ri balesa makhumbi ri khuluka hi Ndzhati malembe mambirhi lama nga hundza. Vanhu vambirhi va lovile eka mhangu ya kona loko ntsumbu wa wansati wa 50 wa malembe wu nga se kumeka na sweswi. Mayini wo akedzana na 60 wa tindlu. Ku baleka ka damu hi 2022 swi se vaaki vo tala eJagersfontein va ri hava makaya, kambe se va ta vuyeriwa. A ku ri nkarhi wo tika eka vaaki lava. Mugodi wa Jagersfontein u vekele etlhelo R50 miliyoni ku akela vaaki tindlu tintshwa. Vaaki veri i khale va rindzile. Today I feel very special and very happy because the government and the mine has fulfilled what they promised to us 2 years back. I'm over the moon. The promises they made to us, we can see that they did it. And they really exceeded our expectations. Masipala wa Kopanong veri abayeleli kwala. Makume mune wa vaaki lava mindyangu ya vona yi nga onhiwa va vula leswaku ku aka no pfuxela tindlu ta vona hi vuntshwa a swi enelanga. This process is an ongoing process. It does not mean that we are today finishing or concluding on the issues of the disaster. There are still affected victims who still need to occupy their houses even after today's program. Vufambisi bya mugodi veri va ta va na mijekajekisano ni lava vilelaka. It might be a bit tricky for us to be able to compensate all the claims in the way that they want, especially the ones that are with lawyers, because they are claiming quite a huge amount of substance of money, which we say, no, let's find a way to compromise and settle what we can possibly do. Mfumo a wu ri karhi wu tirhisana na mugodi ku vula leswaku vaaki va kuma mpfuno. The land belongs to government, and the partnership that we had with the mine delivered what we are seeing today here. And that's really what we are encouraging throughout, to work together with private sector in making sure that we change the lives of the people. N'hweti leyi taka siku ra vu-11 swi ta ve swi endla malembe mambirhi kusukela mhangu leyi humelerile. Maphorisa lava nga na ntokoto wa xiyimo xa le henhla swinene va le ku tshikeni exiphoriseni hi nhlayo yikulu. Va katsa na maphorisa va le ka xiyenge xa le henhla xa NIU. Maphorisa ya hlambanye ku tirhela rixaka. Hambisitano eka malembe lama ha ku hundzaka, van'wana va maphorisa va twa onge va nge he swi koti naswona va teke xiboho xo tshika xiphorisa hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana. Khale ka phorisa u tirhe exiphoriseni ku ringana 20 wa malembe, 19 a tirha eka xiyenge xo hlawuleka xa xiphorisa NIU. Ku fana na n'wana maphorisa loko a sungula ku tirha a tiyimisele ku tisa ku cinca. Because I believe ukuthi isiphoyisa is not only umsebenzi but ngelinye ixesha kwayiyo ne-calling, because sube kukhona into ekuphushayo yokuthi nawe ufuna ukwenza utshintsho emphakathini, uncedise ukulwa icrime nayo yonke lonto le. Ku ya hi xiyenge xa maphorisa ya Afrika-Dzonga SAPS, NIU i swipano swo hlawuleka. Swirho swa xiyenge leswi swi lwisana na swigevenga swa ku phangela mimovha yo tleketla mali, swo phanga swi hlomile no lawula ntshungu wa vaaki va madzolonga. Xifundzankulu xa KwaZulu-Natal xi ne nhlayo ya le henhla ya vugevenga byo dlaya ni yin'wana ya madzolonga. Amaphoyisa we-intervention unit ajongana nobunzima obukhulu kakhulu xa kusiwa ekutheni kufayithwe crime. Now njengoba besenditshilo ukuthi kukhona ezinye izinto bekufanele ukuthi bancediswa ngazo, ndizawuthetha mhlawumbe into njenge-equipment okanye mhlawumbe sithi nje resources ekufanele bancediswa ngazo ezamaphoyisa uze bakwazi ukuthi bafight crime effectively. Kuva a tshika ntirho a ku vanga xiboho xo olova. U ri swirho swa NIU swi lava vuleteri bya xiyimo xa le henhla naswona va tlhela va va eka xiyimo xa kahle emiehleketweni ku kota ku tirha ntirho wa vona hi ku hetiseka. I-management yesiphoyisa if bona bekusithiwa benza izinto right, bekufanele uba bajonge yonke into, bangajongi i-unit ethile but bajonge isizathu sokuthi why amapolisa eshiye. Minhlangano ya maphorisa ikhale yi vulavula hi ku tshika ka ntirho ka maphorisa. Varhangeri va maphorisa veri lembe na lembe va thola no tlhela va letela maphorisa yo tala eka swiyenge swo hambanahambana.
maAfrika-Dzonga vo tala va yimele ku pfula ka two-pot system hi Mahlongati. Kusukela hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ya Ndzhati, vanhu lava tirhaka va ta pfumeleriwa ku teka xiphemu xo karhi xa phenceni. Vo tala va lava ku hlamuseriwa kahle leswaku swi ta ya tirhisiwa ku yini. Kambe mutivi wa le ka Old Mutual, Michelle Acton, u ri mali a yi ngo to kumeka xikan'wekan'we hi siku rero. The first thing that after they've loaded their new systems enabling this old world and new world into the same system, there will need to be a transfer from existing savings into the savings pot that member will be able to access. Then they will have to be able to initiate the claim and include validating that member. Then they will need to be able to do tax directives with SARS, because remember, every payment comes with a tax directive, so that's very dependent on SARS. They'll need to disinvest the money and then ultimately pay it to the member. So I think realistically, in most cases, members shouldn't be expecting to see money in their bank accounts until practically October for a lot of funds. It could be even later than that for many others. So I think realistically, I've said to many people, when September comes, you almost need to step back and just patiently wait for all the other system changes to go and have into place before you start trying to come through and claim money. Because even when you submit your claim, there's a lot of steps that will need to go through before you'll actually receive it. So I think practically you'll be looking at October. Randi itelerile loko ipimanisiwa na dolara ya Amerika. Nxavo dolara 18 rand 5 cents, pondo 23 rand 22 cents, euro 19 rand 93 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,452 hi awunsi, platinum i $935 hi awunsi, nxavo oil mbisi $81.08 hi mphongolo. Khanyisa Chawane ekapteni yintshwa ya xipano xa netball xa Afrika-Dzonga the Proteas. Chawane loyi a nga mutlangi wa xipano xa Cardiff Dragons eWales u teka ndhawu ya khale ka kapteni Bongo Msomi. Msomi u tshike netball a ya eku wiseni hi N'wendzamhala lembe leri nga hela. Chawane u ri u twa a ri na nkateko ku va a hlawuriwa ku rhangela xipano xa rixaka. I'm really excited. As I've mentioned, that I've been privileged to be in this space and being led by really great people. It has just laid the foundation. So I'm excited to know that I'm not starting over. That foundation has been laid and it's just taking over and running with the legacy. Kasi hi fikise sweswo emakumu ka mahungu ya namuntlha. Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile a nso xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa timpfula na mimoya leyi nga va ka kona eka ndhawu to hambanahambana ta tiko hi rhanga hi xona xifundzankulu xa le Eastern kona nakona ku languteriwa moya lowu nga ta va kona ku ya ka exifundzenikulu xa le Western Cape ku katsa na xifundzankulu xa Northern kona ku languteriwa mimoya leyi nga ta va kona eka madyambu ya namuntlha kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona moya ta yisa emahlweni loko languta xifundzankulu xa Limpopo Mpumalanga KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Eastern kona nakona ku languteriwa mimoya leyi nga ka va kona kasi loko hi languta ka swilemukiso leyi nga ni ka swona ku languteriwa mimoya ngopfungopfu loko hi languta exifundzenikulu xa Eastern kona ku na magandlati ya matimba laha nga va kona Eastern Cape ku ya kwele exifundzenikulu xa le Eastern xa le Western Cape nakona loko hi languta eka siku ra mundzuku kona ku languteriwa maxelo ma kahle loko hi languta eka tindhawu to hambanahambana kambe ku ha ri na swilemukiso leyi ni ka swona swa magandlati laha nga ta va kona eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta maxelo ya swifundzankulu kona nakona u nga ha langutela maxelo ya kahle ngopfungopfu laha hi na xifundzankulu xa Gauteng ku ta va ku ri maxelo ma kahle loko hi languta eBrankospruit Pitori ku ta va ku ri le Joni yona i ta va i ri ka 20 kasi loko hi languta exifundzenikulu xa Limpopo kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle ku languta to fana na Giyani Musina Thohoyandou ku ta va karhi ku hisa tsanini yona i ta va i ri kwalomu ka 33 wa degrees xifundzankulu xa Mpumalanga ku languteriwa maxelo ma kahle loko hi languta ndhawu ta ku fana na Umkhondo laha nga ta va ku ri ni maxelo ma kahle loko languta Emelo i ta va i ri kahle swinene Carolina i ta va i ri ka 24 hi languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal
u langutela maxelo ma kahle loko la ndhawu to fana Richards Bay uLundi Vryheid i ta ve i ri kwalomu ka 26 wa degrees hi languta xifundzankulu xa Eastern kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana East London ku ta ve karhi ku hole swinene Komani yi ta ve karhi urile ku lavana kona Juli ku ta ve karhi ku urile eka siku ra mundzuku languta xifundzankulu xa Western kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle ka siku ra mundzuku loko ndhawu to fana vo George ku ta ve karhi ku urile loko fana ndhawu to fana Ladyburg Winchester ku ta ve karhi urile leyi nga ta ve i ri kwalomu ka 14 kasi loko u languta eka siku ra mundzuku languta xifundzankulu xa ri kona Kimberley i ta ve ri na maxelo ma kahle Kuruman Upington ku ta ve karhi ku urile ku lava ndhawu to fana vo Springbok leyi nga ta ve i ri kwalomu ka 16 kasi languta xifundzankulu xa Free State kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko la ndhawu to fana Bethlehem Frankfurt Sasolburg ku ta ve karhi urile Bothaville i ta ve i ri kwalomu ka 22 hi languta xifundzankulu xa North West laha u nga langutaka maxelo ma kahle languta ndhawu to fana vo Rustenburg ku ta ve karhi ku ri maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu to fana vo Mahikeng leyi nga ta ve ri ka 23 Tosca i ta ve ri ka loko ka 24 laha ndhawu to fana vo Vryburg leyi nga ta ve i ri kwalomu ka 21 degrees lawa ku ri maxelo ya mi khomela wona eka madyambu ya namuntlha ra perile